E por último, chega o derradeiro musical. Se ata o momento todos foron grandes clásicos, non menos mediático é o que temos por diante. Con el trasladámonos á época de instituto, o amor despois de verán, as pandillas de amigos, os coches descapotables, o tupé peiteado cara atrás, as sallas de vuelo, entre gomina, tacóns e rock and roll, preséntovos a aula de sexto de primaria, acompañados pola súa mestra María Varela, representando o musical Gris. Y no sepas dónde vas. Fuerte aplauso para Gris. Os elegantes esto, que a chullitos non lle se van a... What is starting? Is this dramatic? Dramatic? Oh, dramatic? Why could we Grease Lightning? Grease Lightning! Keep talking. Get ready, I feel to get ready. Spit on the floor, baby, dancing out the door. You know that if you're sick, we'll be getting something to Grease Lightning. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic.